Bazalwane siyambonga uNkulunkulu inkonzo yasinike yona izolo. Hey uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. uNkulunkulu bazalwane angeke akhiphe indaba esijule kangaka engasithandi. Amen bazalwane. Niyazi ukuthi izwi lapha kuwosiya lethi isizwe sami siyabhubha ngokuswela ulwazi. Manje uNkulunkulu mayenza kanjena bazalwane uyenzela ukuthi noma ngabe ubani bazalwane angasweli ulwazi aze ayofika esihogweni. Kodwa uNkulunkulu abantwana bakhe uyabahlomisa ukuthi babe nolwazi bazalwane. Umuntu mayeyela esihogweni bazalwane ayiyele esihogweni kodwa eyazi iqiniso. Into ayifunayo uNkulunkulu yileyo. Amen bazalwane. Manje leli chorus bazalwana leli cilongo malithi buya mntwana buya. Usho ukuthi ngaso sonke isikhathi bazalwane fanele ukuthi sibuye. Hallelujah. Amen bazalwane. And asinto bazalwane engayenzeka ngale minute esinayo. Kodwa kubiza ukuthi usifune wena every day ukuthi ubuye. Amen bazalwane. Amen. Alright, again quote kodwa ngiyambonga nami uNkulunkulu bazalwana manje ngivusile ngivukile bazalwana akusokuhlakanipha nokwazi. Kodwa uNkulunkulu manje ngivusile bazalwana usho ukuthi umnikeza i-second chance yokuthi ngivuke ngisihlole ngibone ukuthi ngihamba kuphi. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngoba umuntu uphila kanye bazalwane ufa once futhi. And mawusufile uphenduka usekho. Amen bazalwane. Mawusuhambile. Amen bazalwane. Amen. Ukuthula enkonzweni. Manje kufuka leli zwi bazalwana lapha ku Isaac. Kasothuki Proverbia 14 verse 12. Okwethu obukhulu sicela umvandla kasibonge. Baba siyabonga egameni likaJesu lakho liyaphila namhlanje kuseni baba John Ngcwele sithembele kuwe baba usezulwini. Siyakhuleka kuwe baba unamandla wonke sinikela izwi lokukhuluma ngale impilo zethu sidle umuntu wangaphakathi akheke Nkosi silizwe izolo esizoliphila sagcina ukulizwa kuphela sikhohlisa siyacela uNkulunkulu ukhulume ngale impilo zethu uzivule indlebe zikamoya silizwe ibone nginika ukuthi sandlisa izwi lakho ugcobe igcwalise ngamandla moya engcwele ukhuza imoya sithanda madimoni ambelana nezwi lakho egameni likaJesu ayinasabelo siyacela ukuthi ngakho ingcwele ukhulume Nkosi uchazisise Nkosi hlale ngaphathe enhlizweni livame lijule siphile Nkosi egameni lasekhazini laJesu sefati. Amen. Bazalwane naye enye into. Bazalwana uNkulunkulu akahlulwa ama-Satanists. Amen. uNkulunkulu akahluleki. Amen. Kodwa ke ama-Satanists bazalwane umsebenzi wabo ukuchitha umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi wabo lo omkhulu. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje njengoba umsebenzi wabo ukuchitha umsebenzi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. And uNkulunkulu naye ume ngakithi uthi lutho hayi bantwaneni bakhe. Amen. Bazalwane uyabona njengoba sihlangene la
sihlangelelana ngokufuna nje umbuso wezulu. Umunye nomunye bazalwana uzilethe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu amhawukele ngenkinga zakhe. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Manje lesathanisti bazalwana mangabe yiza la inenhloso yokuthi ifuna ukuphenduka. Uyalithola lelo thuba. Amen. Angaphenduka asindiswe futhi. Amen. Eyisathanist. Amen. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Kodwa bazalwana uNkulunkulu akahlula amasathanist bazalwana. Kodwa akekho bazalwana umuntu osindiswa ngenkani. Amen. Akekho. Uyabona njengoba sila abazalwane umunye nomunye mayifika la kuNkulunkulu bazalwane uyazandla asho ukuthi mina yilokho nalokho ingakho sihlambuluka bazalwane sihlambulukelana ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi leyizinto ezenzekayo empilweni yethu asizithandi kodwa ziyayenzeka ngoba esikhathini esiningi bazalwane sithunjwe uSathane. Manje sithola iqiniso bazalwana along the way. Manje kufanele ukuthi siphenduke. Ingakho ngihlabelela lomhlabelelo lokuthi buya mntwana buya. Amen. Ubuyele ekhaya. Amen. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Ngoba into enkulu bazalwana yileyo yokuthi njalo nje fanele ukuthi siphenduke. Ongazisutho sokuluwe. Rebeka neti bana bamudimo isimbatho bamudimo. Amen. Hallelujah. Wabona abana bamudimo nabantu bamudimo. Batho bamudimo ke bana beng ha o tsamaya o hale ya kereke bana ubeka mo usikhulekise ngabantu bakaNkulunkulu. Usikhulekise nathi sizofika ngelinye ilanga. Akazi ukuthi njengoba ethi uzofika ngelinye ilanga usho ukuthi uzofika emathuneni. Emathuneni bazalwana akukho kuphenduka. Amen. Akusekho kuphenduka. Once nje mawuvuka ekuseni ubheka ubona ngamehlo unikiwe lelo thuba ukuthi kufanele ukuthi yini usifune wena ukuthi hey ngabe ngikuphi. Amen. uNkulunkulu. Amen. Ucabange nokuthi ukube ngifile ngabe bengizongena na. Amen. Ngoba abanye bazalwana bayalala abavuki. Bayalala nje balala unomphelo uhambile umuntu. Ulala yena amaplani yakhe ukuthi kusasa ngizoyenza 1 2 3. Kodwa uNkulunkulu uthi umuntu uyaziplana incwadi kaIsa uthi uyaplana yena indlela zakhe kodwa uhambisa inyawo ubani uNkulunkulu. Ngoba ungathi ufuna ukuvuka ekuseni uthola ukuthi inyawo selokile sethi no angiyindaba. Hamba wena mawufuna ukuhamba. Uyohamba ngani inyawo sengakubelethi. uNkulunkulu uhambisa inyawo. Umusa ngempela njengoba wona uyazi ukuthi umusa. Lo musa losunikwa uNkulunkulu bazalwane singadlali ngawo. Singadlali. Ngempela siphenduke ngempela. Siphenduke sihlambuluke futhi. Singasabi ukuhlambuluka. Ngoba umuntu uyabona bazalwana osabe ukuhlambuluka. Usho ukuthi lo muntu lo akamsabi uNkulunkulu. Ngoba uma umsaba uNkulunkulu ungeke uthi umntwana kaNkulunkulu ube uthwele isaka likaSathane ngapha icheckers likaSathane.
Mawuhamba uyazi ukuthi ishekazi lithini, ithi yenza umsindo. Amen bazalwane. Ngapha uthi usebenzele uNkulunkulu. Siyabashiya amashekazi. Amen. Uthi silahlele imithwalo. Silahlele. Bese siyakho. Asifunde ke, funda lapha sizwe ukuthi no kwenzeka. 14 verse 12. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu, kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Amen bazalwane. Nayi enye indlela. Abantu abaningi bazalwana bayatholakala kule ndlela le. Abaningi bazalwana bathi basindisiwe bona bangabantwana bakaNkulunkulu bathethelele izono. Kodwa mayese ukuchazela bazalwana ukuthi yimpi abhekene nayo ukuthi injani ubona ukuthi uhamba kule ndlela. Ngoba nayo ibonakala isimuhle bazalwane. Ibonakala yinhle. Kodwa isigcino yini? Ukufa. Matthew 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Fundeka kanje. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abayokungena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Amen bazalwane. Manje uyabona ke ukuthi nalaba bahamba kule ndlela le, amen bazalwane. Laba bathi basindisiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa mawusothi uyabheka ubheka imisebenzi uthola ukuthi hayi lutho. Bazalwane, uyabona ungeke uhlale nodokoloshi la endlini yakho uthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ukhona la uqalene noNkulunkulu khona. Amen. Ukhona la uphambuke khona. Okufanele ukuthi uyenze njani ubuye ekhaya uzikhalele kuNkulunkulu ngoba awunakuhlala noJesu bazalwane. uJesu bazalwane angeke ashere ithempeli lakhe namadimoni. Akwenzeki bazalwane. Amen. Akwenzeki. Amen. Uzizwa uJesu ngala uzusathana. Cha, akwenzeki bazalwane. Ingakho yabona yizwi khona lapha kuMathew lithi ungeke usebenzele uJesu noMamona. Ngoba ayike uzothanda umunye and then ulahle umunye. Manje kufanele ukuthi bazalwana nevuke ngempela. Ngoba njengoba yizwi lithi asibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena asibona bakembona namurena batakena mmuso wa Modimo impa ke ba etsa nthato ya Modimo. If ungayenzi intando kaNkulunkulu wazi ukuthi no indlela yakho vele uhamba kule ndlela le yona le bonakala ngathi inhle. Sisindisiwe, glory to Jesus. Abantu yindwele zishaya la bathi hayi uJesu ngemuzwa ngaphakathi. Ngemuzwa ngaphakathi ngisindisiwe. Mawuthi uyabheka uthola amabele bayovese ngaphandle. Athi uJesu ngemuzwa ngaphakathi. Yilaba bahamba la kule ndlela. Kodwa isigcino yini? Ukufa. And okubuhlungu ukuthi mawusofike lapha
kule ndlela le mawusofika egcineni bazalwane ureverse akasekho. Uyabona le ndlela le engikhuluma ngayo bazalwane ile ndlela le ku road sign uthi ngathi lo u1 lo u-right kodwa lo ocrossayo lapha phezulu u-red. I-red isho yini? Red for danger. Ukuthi mawusofike lapha ku-red kufanele ukuthi ume or ugalakade. Abantu abaningi bayazi ukuthi noma uhamba ebusuku mangabe ibodo ingekho ebonisayo ukuthi i-T junction mawufika lapha eziningi ziyadlula bazalwana mawungafika kuma-T junction ubheke ngale uzobona eziningi zigalakadele ngale anazange ziphume. Manje nabazalwana abaningi abahamba ngale ndlela ebukeka ngathi inhle bayotholakala ngale ene ngale mawugalakadele ngale awusakhona ukuphuma. Manje lokho kubiza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba mangabe singabe abantwana bakaNkulunkulu sizoba amadoda kaNkulunkulu sizoba abafazi bakaNkulunkulu. Manje umuntu omdala akatshelwa ngoba umuntu omdala bazalwana uhamba nge-experience. Abanye bazokutshela ukuthi kudala ngikhona ungeke uzongitshele kudala ngihamba le ndlela kodwa akasayihambi nomoya oyingcwele uhamba le nto engathi idimoni inyanga elincane engathi liyakhona. Athi wena uright wena ungeke utshelekela laba bayafika laba phasi kuthi le ndlela le bazalwana ayihanjwa nge-experience. Ihanjwa ngokuthini? Uzizwele uzikhalele wena uzizwele ukuthi umoya oyingcwele ukhona phakathi kwenu phakathi kwakho. Mawukhuzwa fanele ukuthi uzwe ukuthi hey ngempela uNkulunkulu uyamthanda. Fanele ukuthi wena ubone uNkulunkulu uyamthanda. Niyabona yini bazalwana? Niyabona le ngane le uzana uyabona mase ngabantwana bakaNkulunkulu uyabona le ngane ukuthi ingakanani. Mayithunywe uNkulunkulu ukuthini? Ukuthi fanele ukuthi niyenze kanje niyenze kanje niyenze kanje niyenze kanje ungayideleli ngoba uNkulunkulu ungene ngaphakathi kuyo. uNkulunkulu uyenza ngabomu ufuna ukubona ukuthi nonina elithi kudala lihamba le ndlela ukuthi nizoyithobela into ekhulunywa yile ngane. Mani ngayenzi into uNkulunkulu ayinikezele ngane ukuthi izonitshela niyazi ukuthi nonke nihamba ngale ndlela kodwa nizobona mase nifika egcineni ukuthi hey silahlekile. Kodwa uNkulunkulu uzothini? Uzothi nginitshelile kodwa ngisanganise. Mina bazalwana, mina anginandaba nezinto eziningi. Futhi anginandaba nesikhundla, anginandaba nani, kodwa ngisikhalela ukuthi mangayongena ezulwini bazalwana. Anginandaba nesikhundla, isikhundla siyenze nix bazalwana. Amen. Isikhundla siyenze lutho. Mangahamba endleleni Lethi Nkosi Jesu uzukhumbule emuseni wakho. Nkosi Jesu uzukhumbule emuseni wakho. Uzukhumbule emuseni wakho. Uzukhumbule
yilokho esikufunayo. Amen. Uyabona njengoba linje bazalwane. Ingathi uyabona ukube kuyahamba bazalwane. Ukuthi singayobonana ezulwini sithi. Amen. Usathane angatholi lutho. Amen. Mangizakala bazalwane. Ngibona isililo. Baba balebele esikolweni bazalwana baphuza utshwala. Babheke omama bakhala. Obaba ngamakhanda bazalwana ngamakhaya. Mabefanele ukuthi bahole lo mndeni lo bawuholele ekhanyeni. Bawuyisa ehlathini. Omama uthola ukuthi bayalandela ucina naye esethi hayi awuthi ngilandele nami. And mayeselandela ubaba wakhona uvukula. Ubaba wakhona uye esipontweni bazalwane. Maye esipontweni njalo nje maye buya uthola ukuthi umama ukhona. Uphekile uyenze yonke into. Kodwa mhla mthola engekho. Amen bazalwane. Ubona njika ngaphandle yenza kanje ngathi inja ibuthomende ngerogu la manje ikhululiwe. Yenza kanje. Yenza kanje. Bazalwane angeke abuze nokuthi no umama mayefika ukuthi ubuya kuphi. Ngoba uyazi ukuthi yena ubuye enyathini. Manje umama mayefika akanandaba ukuthi mhlawumbe umakhelwa nabemizike bokwenzekani uthi naye ubuye enyathini. Umuntu mayebuye enyathini bazalwana ulaka lakhe ngoba manje ugijima usuka lapha enyathini egijima ekhaya ethi hey ngizoyithola indoda. Awucabangi wena ukuthi mawulapha enyathini indoda leya lapha engafika lapha ifike ukwazi. Manje sekwaziwe ufuna ukuthi umama amnese ambandishe amenzeni uzothi hayi ngihlangene nabotsotsi endleleni kanti unamanga obeyofeba. Omama bazalwana bathole kanzima. Angithandi ukuyikhuluma lento lena ngoba ngempela mangiyikhuluma lento le ingivusela usizi bazalwane. Ngoba umama ufanele ukuthi abheke ubaba. Umama ufanele ukuthi abheke ingane. Umama ufanele ukuthi abheke umuzi. Amen bazalwane. Zonke lezi zinto lezi sibheke yena. Ingane bazalwane sisho ukuthi umama mayefika uyofika nokudla sesokudla. Azinande ingane azinandaba nobaba. Ubaba mayefika ngafika lana afika ehlale edaluma angafinanda. Kodwa umama yena ziyazi ukuthi noma efika ipoto kuzobheka. And once umama afika abantwana bazobuza ukuthi mama sipheka. Ufanele ube ne-something. Ingakho uthola ukuthi umama bazalwana abasebenza ema-kitchen bayathwala bahlala bethwele. Ngoba akakwazi ukuthi no awunalo. Uyabona ingane mawuthi awunalutho awunakudla ukhala kabi ngoba akazi ukuthi kuyenzwa yini ukuthi ungabe nokudla. Awufanelanga ukuthi wena umtshele ukuthi awunakudla. Uthi wena uthi ukudla akukho ngoba inkinga yakho ukuthi ungabe unokudla. Yena akafuni le inkinga yakho. Inkinga yakhe yena ukuthi ibhodo leziko adle. Phela la. Fanele ukuthi wena umtshele ukuthi nangu ukudla ingane yami pheka. Yilo. Ungathi akukho. Kuyiphi? Manje ukuba omama bazalwane bayabambisana nobaba. Ngabe kungcono kakhulu. Ngabe impilo nawo omama
ngabe impilo ihamba kahle kakhulu. Manje obaba abanandaba. Usho ukuthi ngamanye amagama lamandoda la yibo abashofa omama ukuthi baye esihogweni. Bayabaphusha noma bengafuni ukuya esihogweni kodwa bayabaphusha ukuthi iya esihogweni. Ngoba umama ugcina esecabanga ukuthi hey phela ngifanele ukuthi ngiyenze iplan. Ingabe ingane zami ngizoyenza kanjani? Uyabona? Uyacabanga phela umama uyabona ilanga male vela ilanga evuka. Uyacabanga ukuthi namhlanje uzoyenza njani. And manje lokho liya ilanga liyosithela. Uthi ingabe into yokuqala nje ingabe yini into ngiyofika ngiyibeke phambi kwabantwana. Abantwana laba ngathi ba ovele nje wabadopha nje esihlahleni abana baba wavele nje wabadopha nje. Obaba bakhona baphi? Balahlekelwe inetwork. Uyabona bahamba kuphi la esikoteni. Uyabona la esikoteni la kungaqhamuka umuntu lapha uthola uyabona njengoba izulu lina kanje uthola ukuthi umanzi umuntu wakhona awazi ukuthi uqhamuka kuphi uyenza njani uhamba esikoteni ngoba inetwork ilahlekile akayiboni indlela uhamba kule ndlela le sithi ibukeka ngathi inhle emehlweni omuntu kodwa isithi nokufa umuntu mayelahlekelwe inetwork unjalo. Manje khona manje bathe lesipondweni ngoba yini ngoba balahlekelwe inetwork. Responsibility. Uthathe ingane yomuntu wafika wayibeka endlini wathi uyayithanda wathi ngizokunakekela ngizokuyenza yonke into. Nabo mama nabo abalula kabi uyabona abantu besifazane. Umuntu angathi hayi ngizokuthengela isitimela ngizokuthengela akholwe naye akholwe ukuthi uyabona ukuthi nolomuntu lo uhluleka ukuthi ngi-anda ibhobokile mara kodwa uzomthengela isitimela akholwe naye ukuthi hey ngempela uzomthengela njalo. Ayikho into entsha. Ayikho into entsha bashawa ngesitayile esiyi-1 ukusuka emandulo lena namanje basashawa ngaleso sitayile esiyi-1. Khona mama mbeka emehlweni wathi ngiyawuthanda angaphupha nasebusuku uzathi hawu baba uyangithanda. Kanti bazalwane uyabona eqinisweni senitshela iqiniso. Uyabona uthando leli esilikhulumayo ilanguage esilikhulumayo thina amadoda. Masithi siyakuthanda wazi ukuthi kukancane ukuthi ngempela lo muntu uyamthanda. Masithi siyakuthanda ngamanye amagama sithi no sifuna ukuzwa i-test. Ngelanguage yena. Ngifuna ukuthi ungizwise i-test. Siphethe i-tester. Sihamba sithesta yikho lokho uyabona ingane zakhona ezinye khona manje zibhema onyawupe ezinye zibamba inkunzi ile ngane lezi ezizenze sihamba sithesta ngoba mawubethe uthesta lapha kuhlala ingane mawubethe ukuhlala ingane ubaba uhambile uphethe tester yakhe uyothesta phambili. Manje nina ngicabanga ukuthi noma kuthiwa uyathandwa ucabanga ukuthi yileli thando lelo liyaziyo. Lelo laziyo alikho lisemgcineni. Lisemgcineni likude kabi.
Yabona njengoba umama befundisa la izolo ethi bebathi hayi mangabe uyamthanda hamba ngesisu uzofike kuphi. Uyabona indoda mangabe ifuna into bazalwane ngempela ingazama ukuthi ihambe ngesisu. Kodwa emqondweni wakhe uthi lo akangazi. Ngizombonisa ngihamba ngesisu kanje kodwa uzobona. Ngizomthola. Amen. Hey. Ngelinye ilanga izothi mayithi athi papa uyothola ngaphezulu. Bazalwana uyabona amadoda ajule kabi. Uyabona leyanto leyo kuthiwa ijakalazi. Ijakalazi niyayazi. Unguni. Amadoda ajule kabi nabafana vele bavuze thina. Uyabona manje etheka kutshela, uyabona manje fika ezimvini. Izimvu ziningi bazalwana. Izimvu azisabe bazalwana. Sivele nje sithi sibheke. Nayo ibona ukuthi hey angeke angina chance la. Ithi ibhoda ngala ngoba umthetho wayo ifuna yeyi-1 ezophuma. Mayiseyiphumile bese iyayibamba iyayidla. Manje ithi ijikeleza ngala ithola ukuthi hey angitholi 2. Uyazi ukuthi yenza njani? Iyacabanga manje iyasikhuphula manje ithi manje ngifanele ukuthi ngithole ukudla la. Iyadlala bazalwane idlala iyele irole phansi yenze kanje irole phansi yovuka njengalapha ithi zabhekile lezimvu ithi mayithi yazi ukuthi noyenye yenovalo izothi hey sengibanjiwe iphume mayiphuma ithi hawu nawe ilanshi yami uNkulunkulu wangisiza iyayibamba iyayidla. Manje abafana banjalo. Amen bazalwane. Abafana banjalo. Yeah. Kufanele ukuthi abantu besifazana bayazi ukuthi abafana amanga ala futhi akacabangi nokucabanga. Mayecala nje ecabanga nje uvele nje athi ukuthi hayi lo muntu ukhuluma iqiniso kanti hey amanga alikhasa. Yabona ngani zami nilolekiwe yizo. Kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi indaba yile mawusosindisiwe umntwana kaNkulunkulu. Umfana noma ngakhuluma izinto eziningi akhipha imali ayenze njani. Kodwa mayisethi uvula imilenze umtshela ukuthi no Vala. udlala kabi. Akudlalelwa lapha umtshele ukuthi no udlala kabi. Noma ngabe uthi khisi uthi udlala kabi. Akudlalelwa lapha ke akudlalelwa. Mhlawumbe uyabhedwa ulahlekele network la ekhaya. Ningasabi ukukhuluma uthi hey uyabhedwa ulahlekele network. Hamba uyoyajasta ekhaya uzosasa ukhulume ngathi. Ngoba once wavuma into ebuhlungu yile ukuthi ngalelo langa eli-1 ngalo mzuzu lo-1 yingane. Enye into yesibili izifo. Uthola ukuthi no ufake 8 nge-5 minutes usone 8. Hey. Ngalelo langa uzombona uyabona umbheke nje hayi usasa nje or ntambama mhlambe uhlangene naye emseni umbheke nje ntambama uyobona esehambela lapha ukuthi akasafuni uhlangana nawe nakusasa usehambela le manga kubona ukuthi nango uza lapha uthatha yenye ndlela. Ngithi baphetheni itesta
bayathetha. Bayasithetha. Amen bazalwane. Manje ngifuna ukuthi ngithi bazalwane, sukane kule ndlela le ebukeka ngathi inhle emehlweni womuntu. Wozani kuNkulunkulu straight nje nize kuNkulunkulu nisithobe. Ngoba mangabe ukhuleka bazalwane, une-experience, une-long service, amen bazalwane, ungeke uzikhalele, ungeke uzilahle. Uzoba ngaloya obethi hayi mina ngiyanikela futhi ngiyenzani. Kanti kuNkulunkulu bazalwana akufanelanga, kufanele ukuthi usikhalele ngaso sonke isikhathi. Usikhalele. Ungathi mina ngiyakholwa, mina ngiyenza njani njani. Usikhalele. Ngoba siyongena ngenhlanhla embusweni wezulu bazalwane. Abaningi bayosala ngaphandle. Fanele ukuthi sisikhalele. Singahambi ngale ndlela le. Singahambi ngale ndlela. Le ibukeka ngathi inhle emehlweni womuntu. Amen. Singabikho kulaba bazalwane abazothi Nkosi Nkosi. Singabikho la. Amen bazalwane. Angifundele lo mcimbi akeke mfana. Isaka 3. Siqala ku5. Chapter 3 verse 5. Fundeka kanje. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki. Yini bazalwana ukuncika? Ukuncika ukuthi mawuhlangana nenkinga, ufuna ukuyenza le experience yakho uthi hayi ngiyazi ukuthi makunje. Ufana nokuthi ngawuphethe ikhanda uthi hayi mina ngeke ngithulekele ikhanda i-grandpa yikho. Ukuncika lento le. Washo njalo umunye umlungu engisebenza naye wathi hayi anginaso isikhathi sokudlala, mina ngidlala ngomthandazo wami. Ikhanda mangabe lishaya ngithatha i-grandpa ngilishaya nge-5 minutes liyabe liphelile. Ngathi hayi wena ungcono ngoba ulishaya nge-5 minutes, ngathi mina uNkulunkulu engikholwa kuye 2 minutes liphelile. Mina angikhulumi nge-5 minutes. Nge-5 minutes leyo sengiyagijima le sengikhohliwe ukuthi bengiphethe ikhanda. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki, ungamlekeleli uNkulunkulu, khuleka kuyo yonke into uthi simazise. Kuyo yonke into siyazise uNkulunkulu. Kodwa bazalwane, uNkulunkulu Makubo 103 uthi yena othethelela izono, uyena ophilisa zonke izinto. Manje njengoba siyilaba bazalwane siyakhulekisa sonke njengoba siyila. Akekho umkhulu bazalwane la, singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa siyakhulekisana sonke, siyakhulekisana. Ngoba inhloso bazalwane sifuna ukungena ezulwini. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki. Fanele ukuthi siyilahle bazalwane indaba yokuncika. Sithembe uNkulunkulu kuphela. Sikhuleke uNkulunkulu aze aphendule. Honda. Verse 6. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Mazise yena bazalwane endleleni zakho zonke. Mazise yena enkingeni zakho zonke.
ngeke abazalwane simazise ivi kunesamfiki esiyithembile eceleni. Kodwa manje ngabe sithembe yena kufanele ukuthi simtshele ukuthi manje sokunje empilweni yami, manje sokunje empilweni yami, manje sokunje empilweni yami, ngoba umuntu bazalwana uyaphila ngamazwi kaNkulunkulu. Amen. Yingakho uNkulunkulu bazalwana lithi iBhayibheli lithi ubeyehla esikhathini santambama ezokhuluma nabani? No-Adamu, ngoba wemlethele ukuphila, ubenze umshumayeza. Amen bazalwane. U-Adamu ubeyazi uNkulunkulu kuphela, uSathane ubengena ndaba naye. Mazise yena endleleni zakho zonke. Uyakhuleka ukuthi uyathandaza, uthandaze ukusuka lapha ubuse uyayithulela, uyithulele. Ubone uNkulunkulu ngaye kulwela ukuthi no uyokulwela kanjalo, uyobona ngamehlo uNkulunkulu ekulwela. Ubone ukuthi hey uNkulunkulu ufikile manje yokulwela uNkulunkulu abakusukelayo abantu ulecala ungenalo icala uyithulele. Mazise yena endleleni zakho zonke, bese wenza njani? Uyakuqondisa imikhondo yakho. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Asemethembeni uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli bazalwane ithi siyongena ngothando ezulwini, number 1, number 2 ithemba, number 3 yini? Ukho. Ukumethemba, uthando, nokukholwa. Lezo zinto bazalwane yizo ezingeke sisale la emhlabeni. Kodwa lokho kunye bazalwane noma ngawuprofita noma ngayenzani uyosala. Kodwa lezi ezi3 uthathe siyohamba naso bazalwane, siye naso ezulwini. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje usho ukuthi mangabe singamazisi uNkulunkulu ukuthi manje sesihlangene nani, usho ukuthi asemetheni. Akube yitulo bazalwane mawuthandaza usho umbikele uNkulunkulu, umtshela ukuthi manje sokunje simbikele. Kuthiwa uyena owenza njani? Oqondisa imikhondo. Asiphumeni bazalwana siliyenzile, siyihlole bazalwane, singahambi ngale ndlela lendala. Ngoba uma uhamba kule ndlela lendala bazalwane, le ibukeka ngathi inhle emehlweni yomuntu, nengqondo yakho usho ukuthi ngaleso sikhathi indala vele igugile. Ngoba ingqondo yomuntu omdala bazalwana ongena uNkulunkulu nayo indala, kodwa ingqondo yomuntu ongene uNkulunkulu njalo nje uyenza ukuthi ilisha. Simcele uNkulunkulu ukuthi njalo nje ingqondo yethu bazalwana ayiguqule, ayenze ukuthi ilisha, sikhonze uNkulunkulu ngengqondo entsha, hayi le ndala. Ngoba yendala inobungozi bazalwane eyayilapha inetwork. Emasontweni lana sokuthi hayi noma ungaba abafana ukuthi hayi noma ungaba nomuntu oyiwani oyijolelana owababheke umnikelo. Thina abazalwane asibheke umnikelo, singabantwana bakaNkulunkulu, sibheke ukuthi siya ezulwini.
asinandaba nomnikelo umnikelo ungasala bazalwane noma ngayongena abathathu abane bazalwane abatshelwe iqiniso lokho uNkulunkulu uyobonga ngakho ukuthi le nishumayele iqiniso ngempela naba abalibambile ifa sishumayelela lokho bazalwane ukuthi babani ivangeli nikholwe nikhuleke nixhumane noNkulunkulu bazalwane nikhulume noNkulunkulu thina sinawo umona bazalwane umuntu la ebandeni maye khuluma noNkulunkulu uright kakhulu sifuna abantu abanjalo abazothi uNkulunkulu uthi bese siyaphendula bazalwane bese siyahamba bazalwane siyambonga uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ujabulile bazalwane ukusuka izolo asibusise nemvula nanamhlanje imvula engakhathazeki uNkulunkulu mayejabulile mina ngiyacomplain seyisimpofudaka imvula iyazinetha ngihlala nje nikhona ilanga malishisa liyashisa ilanga nefana lezi siyabonga Amen.